Uthi yabona nje ngoba kungena ihlobo angeke sikwazi ngisho ukuhamba kulomgwaqo wasenguga ongenhla kwase power station ugudle ngasesitolo kamakhaya uyophumela ezantsi emgwaqeni omkhulu kuningi nje mfokaMpungo sesimcela ukuthi asifakele amatshe kwaze kwanzima ukuba ngaphansi kwalomama futhi angazi uward 80 wawuphinda uvota usasibheme yipi insango ayikho qobo into ayenzile kumphakathi wethu lo mama kuhlula ngisho ufika kwakhe ubhala imessage khohlwa ngeke uzuyithola impendulo kanti futhi why kumele size simncenge ukuthi enze umsebenzi wakhe wayefuna ukuncengwa ukuthi wenze umsebenzi wakho yini futhi abantu basole ngathi bakuvotela bebhema insango ilukisa kanjani into yakho lapha kuleya abazoyilungisa ngevoti futhi bazoyilungisa hayi ngevoti bazoyilungisa alright yeah uthini ngoba phela ibona basuke bebonile ukuthi nangu umholi singamethemba kodwa umgaqo abakhuluma ngawo siyabonga yilo uyamkhumbula ubabuzuma induna okay umkhulu yes yilo mgaqo alright lo mgaqo sulungisile ngo 2023 okay sigcina ukulungisa ngo 2023 okay lo mgaqo nje wonke kodwa futhi lo mgaqo usufile ngoba phela kubuye kuhamba ama-truck aqhamuke eMidna yabona iMidna crushers anqamuke lapho azophumela ngalanga kuthini ufaneleke ukuthi uve lo mgaqo kodwa sasikade sibile nomhlangano nabantu baseMidna ukuthi siyacela kule mgaqo enisebenzisayo nani simaintaineleni phela yona ngoba nani niyakwazi ukuhamba kuyona yabo phansi yini ingene ingane yakhe kuleyo lokhuzana kwakhe kwaphuma ama-applications lana kwak-apply ile uxabuyini uhlala alright ngangababona hayi kwaphuma ama-application kuleyo ba-applya bathathwa-ke ngendlela bathathwa ngayo into yaka-transport so lo khalela ukuthi khona ingane yakho kuleyo nto ithi yazi-applayela nayo kuvumelekile ngiyabuza phela mina ngazi uma kuphuma kuthiwa nje kuya-applya kubekwe la siyabonga uzokhetha ukuthi ene ubani o-applya mina ngibuza ngoba angazi indaba yokupasa wena into yakho wazi-applayela nje bangayo wayi-applayela okay